Lengser, Giring, Kecamatan Manding, Bang Amar. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ki Amar. Mas Roy, Lembung Lenteng bergabung. Standby. Assalamualaikum. Opelan bila para bergabung standby. Assalamualaikum Bang Amar, Ana bersama Bang Joker ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Opat yang ada di Betal Barat ya, beserta pendamping Bunda Ratu, terima kasih gabungnya di pagi ini. Silakan Anda standby. Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Rozi. Saya berjeneng Papong, tepatnya Dirjen Kapolsek Papong. Terima kasih gabungnya. Ya tolong standby. Juga Mas Ivan yang ada di Mas Ivan beserta keluarga, silakan Anda standby. Juga Kang Lengser, saya berdenang Giring Manding. Terima kasih gabungnya, silakan Anda standby. Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Opelan di Bila Bora-Bora, Mator Selangkong gabungnya, silakan Anda standby. Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ana beserta Mas Joker yang ada di Larangan Sungai Malar. Terima kasih gabungnya, silakan Anda standby. Di belakang Mbak Ana silakan rekan yang kedabling mengulang kembali. Assalamualaikum Bayu Mandala Al-Karawi 905 bergabung. Assalamualaikum Bung Tomo mewakili masyarakat Kerini Sarang Teleman. Assalamualaikum Gamar Arjun Mance Gamar bergabung Gamar. Sudiryo Cempaka standby. Assalamualaikum. Ikutan Kamandanu dari Kota Bogor, Motor Segalangkong. Assalamualaikum, Larangan ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Bayu 905 yang ada di Mandalikarai. Terima kasih gabungnya, salam untuk semua keluarga, silakan Anda standby. Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Tomo mewakili masyarakat Kerini dan Delman. Terima kasih gabungnya, silakan Anda standby. Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang AR yang ada di Setere beserta keluarga. Selamat pagi, jumpa kembali pagi ini. Salam untuk semuanya, silakan Anda standby. Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Sudiryo M1 Campaka Mator Sekangkong. Salam untuk semuanya, silakan Anda standby. Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kamandano yang ada di pinggiran Bogor. Terima kasih, salam untuk semua keluarga, silakan Anda standby. Juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Larangan. Operator siapa Larangan, saya putar. Riki Gamar. Riki Motor Sekangkong Mas Riki ya, kita tengan dan pilih kesampian modulasinya. Motor Sekangkong gabungnya, salam untuk semua keluarga, silakan Anda standby. Di belakang Mas Riki silakan rekan-rekan timur Batuan Kota Talango Kalianget Tungkek, silakan. Mar, mudah-mudahan masih ingat sama saya. Gabungan. Assalamualaikum dari Mandala Kita kembar Langkawi. Assalamualaikum Biltim standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Mbak Mila ya, banyak yang kita bling galaknya, silakan mengulang kembali setelah ini. Mbak Mila beserta Kang Habas ya, selamat pagi, jumpa kembali pagi ini. Salam untuk semuanya, semoga semua sehat walafiat. Silakan Anda standby. Tadi yang seputar Al-Karawi siapa Bapak, silang mengulang kembali. Assalamualaikum HM Melenteng standby. Tak tahu. Saya gading juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf Pak ya, karena selalu benturan ini sehingga ada yang kita bling tidak bisa terbantah ini. Ya Bang HM yang ada di Lenteng Motor Selangkong gabungnya, silakan ayah Anda standby. Yang bilang tak gading silakan Pak mengulang kembali.
BRB. Assalamualaikum dari Mandanagarai Al-Krawi. Ampunten standby. Tentang Bang Mamas Padete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BRB, selamat pagi. Jumpa kembali pagi ini. Salam untuk semuanya. Semoganya sehat walafiat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mamas yang ada di selatan Makam Cina. Salam untuk semua keluarga. Silakan Anda standby di belakang Kang Mamas. Silakan. Masih ada waktu, tinggal 6 menit. Al-Amin. Saya dari Lenteng. Mewakili Haji Wiro boleh Lenteng. Kadento kedabling ke Buru Kiamar. Orang lembena kadento Bang Amar. Ampunten. Motor sekalangkong, kator boleh. Ampunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Mas Indra, dibantu Mas Indra. Banyak yang benturan Mas Indra. Mewakili Mama Ida Batal Timur. Mama Ida Batal Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ida Batal Timur, terima kasih gabungnya. Silakan Anda standby. Juga yang tadi bilang ampunten ya. Selamat pagi. Salam untuk semua keluarga. Silakan Anda standby. Di belakang ampunten juga tadi ada Mas Amin, kalau tidak salah di Lenteng. Terima kasih. Silakan Anda standby di belakang Amin. Silakan rekan-rekan ganding guru-guru perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai bergabung. Standby. Assalamualaikum. Namanya Darwin di Pakom. Ikutan standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go ahead. Lembung Barak Kiamar bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andai yang ada di Daleman, terima kasih gabungnya. Silakan Anda standby juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Darwin yang ada di Pakung Pamekasan, selamat pagi. Jumpa kembali. Salam untuk semuanya. Silakan Anda standby juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Guet yang ada di Bila Bora-Bora beserta keluarga, terima kasih Anda standby juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembung Barat, terima kasih gabungnya. Silakan Anda standby di belakang Lembung Barat. Silakan rekan, masih ada waktu, tinggal 3 menit. Dia bergabung. Selamat pagi, standby. Mar, selatan kota ikutan. Assalamualaikum Mas Roy, Lembung Barat bergabung juga. Standby. Halo. Kampung Sebitok gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahol yang ada di Montana, terima kasih Anda bergabung di pagi ini. Silakan Anda standby juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Irwan yang ada di Rombi Timur, terima kasih gabungnya di pagi ini. Semoganya sehat walafiat bersama keluarga juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selatan kota, apa betul ini Mas Sugadang? Sentral. Alhamdulillah Bang Sentral, alhamdulillah sudah mengudara kembali. Coba kembali Mas Sentral. Salam sama Mbak Ina ya. Mudah-mudahan semua keluarga yang ada di selatan kota dalam kondisi sehat walafiat. Silakan Anda standby juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roy yang ada di Lembung Barat, terima kasih gabungnya. Silakan Anda standby juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amino yang ada di Sental, terima kasih Bang Amino gabungan di pagi ini. Semoga Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Silakan Anda standby di belakang Bang Amino. Silakan, masih ada waktu 2 menit.
Assalamualaikum. Pak Regen bergabung. Ikutan standby. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kok kalau pai kan itu bang. Standby. Assalamualaikum Jamar, Bang Sinol, Kota Albara ikutan bergabung standby. Assalamualaikum Jamar, betul Aisyung, Lampung Tengah Delapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Regen yang ada di Romja Timur, terima kasih. Gabungnya di pagi ini, silakan Anda standby. Juga Mas Encung yang ada di Kolor beserta pendamping, terima kasih Anda standby. Di belakang Mas Encung, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sinol, Beta Albara, motor selangkong Kang Sinol, silakan Anda standby. Di belakang Kang Sinol, silakan mengulang kembali yang ke tabling. Kiamar bergabung standby. Abi Kelepengan. Assalamualaikum Sumber Agung, pola bisa diterima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abi yang ada di Kelepengan Timur, motor selangkong, gabungnya di pagi ini juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Khobir Sibutling Berekung, terima kasih gabungnya, silakan Anda standby. Di belakang Ki Khobir tadi yang sempat kedabling, silakan Bapak ngulang kembali. Mewakili Bang Jago, Kiamar standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bang Jago ya, yang ada di Lentang kalau tidak salah. Salam untuk semua keluarga, semoganya semua sehat walafiat. Silakan Anda standby di belakang Bang Jago. Masih ada sisa waktu. Mohon maaf ya. Jam telah menunjukkan 5:51 menit, sudah lewat 1 menit, jadi mohon maaf lewat ini. Ya, untuk semarkan yang tidak sempat kami respon, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan perangkat dan waktu yang kami gunakan. Nah, untuk pagi ini silakan kita standby sambil nunggu Kuliah 371 dan saya Fatur Amar pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وأورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم
هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته
فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته
الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يؤبد بحق في الوجود إلا إياه، الكريم الذي من توكل عليه كفاه ومن آمن به هداه ومن سأله أعطاه ما تمنى. والصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وسيد خلقه وخاتم أنبياء سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المخصوص بالمقام المحمود الذي لم يكن فيه سواه، وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم تلقاه. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا
وعملا صالحا وفرجا عاجلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك وامنن علينا بالحفظ والفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لكل داء دواء ولكل علة شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعد كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Amma ba'du. Para pendengar, para pencinta setia Qouliyah 371, pencinta pengajian, saya seneng ngaji, tor saya sangat-sangat ngerteh pentingnya ngaji, saya sangat-sangat ngerteh pentingnya mailang kebuduan, pentingnya mailang kebuduan. Sesatejana betan kaula muljaaki, utamana sateja para ulama, para kiai, makai kiai guru ngaji, satejana juga para ustad-ustadzah. Insyaallah satejana sami-sami muljaaki Allah. Sesatejana betan kaula muljaaki. Utamaipun para kiai, para alim, sesoti niteni Qouliyah 371 ipagi semangken leres ning ipagi tanggal 12 bulan telok tanggal 12 Maret 2000 se beten kaula ngaturaki banyak sekelangkong satejana beten kaula juga muljaaki cekanta para pareli Kanca tantretan beton kulis saja saya memperluas pancaran Qouliyah 371. Saya memancar luaskan melalui banyak frekuensi. Utamaipun frekuensi dari 2 meteran, baik dari orari atau rapi, ataupun juga saya memancar luaskan melalui FM radio, melalui internet, channel 290 Sandrios. Utabana juga selangsung memperluas pancaran Qouliyah 371 melalui pengeras suara, speaker. Saya dipancarkan
lebat masjid musalla torjukan lepok compok sesadayana batan kolah jukan muljaki. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Cik raja na nikmat Allah. Raja nikmat Allah. Manabi Qauliyah 371 bisa acabis boleh, bisa hadir boleh, menemui seteja para pendengar dan para pencintanya. Ki sejelas karena tenggula tukang kibana, tukang bektana, tukang tongtona, tukang tomtona, tukang tonton. Dekat lima Qauliyah 371 Petimius acabis seteja para pendengar dan pencintanya kaula tukang nontonah. Kaula tukang nontonah. Ingki atua ada kah ada mak? Mantar tukang tonton nikah pada sehat terus. Amin amin ya rabbal alamin. Antar tukang tonton nikah ibaratnya lancang umur barokah. Amin Allahumma amin. Mantar tukang tonton panika iki nonton ongguan, mantar nonton ongguan. Karena banyak tukang tonton nampak saya tonton pada kitina. Banyak tukang tonton bukan menonton. Disangkanya tontonan itu bukan menonton, nonton. Kenapa bahasa Indonesia na nonton nih? Nah, coba SMS lagi menonton kan menonton tontonan, nonton. Ingat nonton orang buta, napa kasah? Napa nyaman? Iki, jadi kaula ni kan tukang tontonan, tukang kibana, tukang aparing lencelen. Dekat Qauliyah 371. Sekali lima Qauliyah 371 setiap pagi selalu hadir, selalu acabis ziarah dekat seteja pendengar dan pencintanya. Sitanto bisaos yang kisikun bakun. Cuk tak andi kaleolia boleh. Tak ada sekaleolia boleh. Qauliyah 371 tak ada sekaleolia boleh. Cabis dekat seteja nah. Pendengar dan pencintanya selain dari biasa kacabis setiap pagi. Nikah bersih awi akakula memapah. Memapah. Berdese awia tonton bahasanya ya tuntun. Contoh bahasa tuntunan Rasulullah. Dituntun. Menuntun. Beni menonton, menuntun. Tikule ni ka tukang menuntun, tukang tuntun. Nah, kule ni ka tukang tuntun. Mun memapah ni lebih umum mungkin. Tuh letak oning nah. Bukan lah kamas yang ngerti na bahasa na colok kule ni kecil colok tak pate ajar bener lambak. Berdesi cebu menuntun bukan menonton. Nah, tak mau turun nonton. Bahasa nuntun. Oh iya. Kelangkong nonton semuanya kelangkong.
Terima kasih. Tikulah ni kah tukang tuntun, menuntun. Nah, menuntun kuliah 371. Angku iki baca habis. Kimi berisi posang oma. Mi berisi tak oning. Mi berisi tak kau oningin maksudnya. Nah kau hula tukang tuntun. Ya kuliah 371 ni kan mak kisi efekta kele oleh ya kun mak. Akati si cek lakar lah biasa efekta setiap pagi iki baca habis. Iki berziarah. Iki baca habis termangki para pendengar, para pencinta. Pun apa? Pun apa si efekta? Kuliah 371. Mak kocak kun bakun. Bagi yang baru mendengar untuk pagi ini bisa menanyakan seperti itu. Bagi yang mendengarkan kuliah 371 ataupun yang menemukannya atau yang baru dicabisin, diziarahin, didatangin dan dihadirin, baru boleh bertanya kenapa dan apa yang dibawa 371. Atau benar terlihat saja bagi sepak rapaan dalam keberadaan lopah ui yongku. Mak ngocak 371 oleh-oleh benar. Apa oleh-oleh 371 boleh juga bertanya. Mana bisa celakar langau ningin. Nah, ini kata orang tu akin. Tak sikun pakun cet si beri roya cakaki boleh satia. Nah, gitu akin. Mantar-mantar setajana apa ada kasokan na ia cek deka. Pon apa se ia cekaki. Kuliah 371 seteti le oleh deka setajana pencinta, pendengar ben pencinta na. Benapa si efek kuliah 371 ki bani kata lain telok aceken. Telok aceken. Acekan saya pertama tak ada lain yang kita intoh ngireng satu jenah pasir asbisaos tengkula orang-orang seiman keangkui sami-sami mabanya'a zikir da Allah subhanahu wa ta'ala mabanya'a zikir ini kasih pertama. Nomor 2 kuliah 371 pun juga ngajak boleh kangkui ngireng sami-sami maong kuwa asokor deka Allah. Nomor 3 ngajak boleh ben ngajak Katipun apa kuleban panjenengan ngereng sami-sami ma tepak ma bener ma bagus pola tingkah odik ning itunya nikah lebih-lebih ibadah torbektenatan kaula deka Allah. Saya jelas kalau bener ben tepak jadi bagus nikah. Tetapi yang fokus belum tentu tepak, belum tentu bener. Makanya ya cek tore ma tepak, ma bener, baru ma fokus. Bola tingkah tor ngabdi to ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ki tojuk nama dari ketiga-tiganya pun apa sih ya cek kaki kuliah 371. Mana kata ada lain. Berharap satu keridhaan ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh ridha ni tak gampang. Kau tu lebat dari si berak ilu. Kau tu lebat dari si berak kelu. Kau tu lebat dari si berak kelu. Termasuk saya pertama ki adzikir ni kebagian dari amal-amal si berak. Si tak lestari ki buri badin saya tu buat ki asyaddul a'mali thalathatun.
Paling sangat ta banyak lalakon bani katelok. Lalakon si sangat, lalakon si budak ni katelok. Pertama, insafur rajul min nafsih. Pertama, kita selalu bisa jadi yang adil. Orang tu terang adil ni ke budak. Lebih adil ke Abang Tibi. Derma adil ke Abang Tibi. Ya ruah. Abang tak ni beraki hal-hal se nyambi mudarat, nyambi doror, nyambi bahaya ada ke abang. Ya, jadi kencengan ni jaga-jaga orang. Kencengan ni jaga-jaga orang. Si ngajak ni ke depan orang se nyambi tak fokus dah ke abang. Nyambi tak gena dah ke abang. Nyambi melarat dah abang. Nyambi tak bocor dah abang. Bisa-bisa nyambi neraka dah abang. Emi lembah apa ni sambil orang kena nikah. Nah, nikah nyaman nah. Setan sempon lah ni paaki tepuan ben politika. Coba ngangkui perantara. Kula ben panjenengan sepadan menikah. Itu lah bahaya nikah. Bahaya nikah. Bisa-bisa macam di nang ngajak rosak apa nak. Bisa-bisa panakan nang ngajak rosak sama cedik nah. Bisa-bisa tatangke kata tangke ngajak rosak. Bisa-bisa ngajak rosak kata tangke selain. Bisa ngajak rosak orang laki ke keluarga nah. Orang laki ke bini nah. Bisa berdering ngajak bisa ngajak rosak orang bini ke laki nah. Bisa ngajak rosak kanca ke kancana, teman ke teman nah. Bisa ngajak rosak breaker ke breakera. Breaker ke kanca breakera. Bisa jadi kata nikah. Setan nongkok dok siapa apa? Setan nongkok dok pasir asaos. Setan nongkok dok kasap apa? Sanemu nalacu. Saya setan sanemu nalacu nongkok kasapa bayi. Kecuali setan saya tak mampu. Aku beri bantuan. Setan tak mampu aku beri bantuan. Bantuan nasaba ya bantuan manusia ni ke mak tak mampu. Pasirah. Ingki kabula manusia si selalu ngada aki pangabtiin na deka Allah kalaban tepak tor ikhlas. Mun bade kabulan na Allah ibadan tepak lakon tepak bolen tepak pangabtiin na tepak sesuai kalaban apa si contoh aki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Torjukan pas alakon kalaban ikhlas. Nah, catatan ikhlas tetap dipakai. Alakon kalaban ikhlas. Oh, setan ni tak bengal lah. Setan ni tak bengal. Setan ni tak bengal. Tak bengal. Cek dan badan tak bengal setan. Tak bengal yang jandeng pengkalan lok bengal setan ni mah. Lok bengal. Kabula-kabulana Allah. Sebetul-betul bagus tengkapulana. Seongku-ongku bagus ibadana. Seongku-ongku di artian bagus kok maksudnya ki bener. Ki di artian bener kata bagus ini kan di artian bener. Bener kun bagus encan karep. Bener bagus encan karep. Bagus tidak nilai ada emar kun bagus panengah. Kun fokus pandengar tapi ternyata lopot lakona bener jangan karepnya mana. Tapi lopot lakona na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi kata-kata fokus ke bener. Kata-kata fokus panika bener. Pas ide sare kalaban ikhlas. Ide saren kalaban ikhlas. Tretan saja pencinta pendengar Qolia 371 sebetulnya hormaten. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi si pertama insafur rajul min nafsih. Ini kalau lakon sebalang berdoa. Aku boleh adil dari abak tibi ini mahal. Wah, mungkin nyoro adil ke orang lain ya gampang, nyaman nyoro. Mungkin nyoro adil ke orang lain ya gampang banget. Mungkin nyoro adil ke orang lain ya gampang banget. Aku boleh adil ke ban tibi rule. Terutama adil abak bi Allah. Adil abak bi Allah, adil abak bi sesama. Ini tretan setuju. Jadi rosoron setan. Minde. Jadi rosoron setan. Wa muwasatul akhi fil mal. Wa muwasatul akhi fil mal. Lalakon sebera akabai fokus dak katretan, akabai fokus dak katretan, akabai fokus dak katretan, dak keluarga, dak tetangga, dak kalepele, akabai fokus dak kaca-kanca. Bi napa bil mali kalaban harta. Berda sampai nasi sedekah obang 10.000 biasa sedekah mi sembuh mi semah. Apa ikembangan bulan? Ikembangan bulan. Sinilah. Karena sedekah ada macam-macam itu. Terus bagi mesem sedekah. Jadi ini mesem terus. Tak usah sedekah kasih lain pun tak. Dari si berapa ni kasih bekal kulaban panjangan mangkina pan posapan sapunapan hikmah si penting ning dalam kaudian nikah. Kaudian si tempat melarat ni mah. Melarat odik ni mah, melarat. Melarat odik ni. Wong sampean nyari ya nyaman lebetunnya bi melarat kok. Melarat. Sampai dari banyak orang-orang nemunin kempang berurusan kalau bentuknya ni kamaki. Kau tu salah mak. Kau tu salah. Kau tu ngecok. Kau tu rampok. Kau tu acual sabu-sabu. Kau tu acual narkoba. Kau tu acual minuman-minuman keras. Kau tu lecek. Kau tu tak jujur. Melarat kan? Makun melarat, mak melarat, mungkin tak jujur, makun mak melarat, mungkin agak baik salah. Ya maksudnya hal-hal saya diancam dengan perbuatan-perbuatan itulah saya mendapat ancaman-ancaman neraka, ancaman-ancaman siksa. Berani kalau banjingan melakukan hal ketiga mereka kan berarti abah bengal kalang kaki kasih melarat nyaman. Kasih ni baki dah abah jadi rosak. Nauzubillah, nauzubillah. Ingki. Aku bayi fokus ke teretan. Kalau ben apa dengan deeren, apa dengan pakaian, apa dengan angkui, apa dengan sampai mun silakan mapan mak bedah rumah. Bedah rumah ruah. Aku ya kiroma. Aku ya kiroma. Bedah kontak. Akan ten kontak kan. Melarat ke. Bedah kontak. Bedah studio. Nikah. Bedah studio. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tak pangkempang. Tiada beri ke orang ni tak pangkempang. Tak pangkempang. Berongkuan je mak. Berongkuan. Berhitungan. Ni ke mak kita nak tunjuk mun kau orang si setandi mak. Ya mencanakal lah lebih yang tandi lebih berat kan sebenarnya. Padahal bunten kadang mak. Justru orang seandi ni saya merasakan berat. Orang seandi kekayaan, masya Allah, kaya. Contoh baik, si tepak kasih bakseret, non galenon. Mun tepak kasih bakseret, maki ko jareng soki mak, maki beda sompangan masjid ke tetangga ni nyompang 50.000, si soki nyompang 2 bolo. Kadang bang ocak tinala depan si lain, ni kuah. Wedis nikah.
Ya wallahu a'lam tong setengah petotun Allah dekat salah setengah ke bulan sepa mulja sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sepa mulja sareng Allah sebelum mana sangat Allah lai mulja kada ya Allah. Mas orang tandi masya-Allah. Tasadakan ini masya-Allah. Mas orang tandi sadakan ini masya-Allah. Jadi saya maksud kalaban muwasah itu asadakah kalaban materi. Asadakah kalaban materi ini kama ya kita okor boleh sih cek terang diile asadakah cek terang amplopen cek terang amplopen cek terang amplopen cile ka boleh ka sapa membaile ka boleh ya rosak boleh kima membaile ka boleh rosak boleh tetin deki muntak kengkok masjid terus apa sih mamare muntak kengkok di pesantren terus apa sih mamare muntak kengkok oh mbah lah kok tak keng ada rosak nih Pak sajen tambah rosak itu tidak tahu usah pedal lah tak usah tunging lah tak usah lah bagikanlah nafkan aja lah bagikanlah infakkanlah ampun lah sedekahkan adik alhamdulillah tomah bagian sebenarnya wa muwasatul akhi fil mal. Bahkan dan kula pernah mangki debu Nabi tak keleroh beda sahabat matur dek Kanjeng Nabi patorakin soal gemang kok sejan soal gempang kok lah colok soal gempanga hisaben akhirat hari kiamat gempanga hisaben ning hari kiamat di sahabat matur dak Rasulullah katinapa sekenginga hesaben gempang sekenginga hesaben demang neng akhirat neng hari kiamat. Di sahabat tanya dak Rasulullah jalan pun apa ya Rasulullah si bisa mademang hesaben. Tenika. Jadi jalan pun apa ya Rasulullah si bisa mademang hesaben. Ini Rasulullah ni jawab mak. Dia pun dah bunganya Nabi tu'ti man haramaka. Tu'ti man haramaka. Makna segempang boleh tak usah lerpoler boleh. Tu'ti man haramaka. Be'en montro gempang hisab ning hari kiamat. Mun ari beri be'nah. Mun abento abekus be'nah. Sehari orang-orang saya kabasiin bakna. Atau benar sehari orang-orang saya baci ke bakna. Ini kan ni. Jangan berlagi. Ibu berlah. Ya arkena suarken ni tak gampang. Inna sil'atallahi ghaliyatun. Arken suarken ni mak larang mak. Inna sil'atallahi saungkuna tekengna Allah wal jualna Allah ghaliyatun mereka larang arkena mak larang pangeran awal jual pangeran nanti wal jualan kapi mano sabada meliyah pada terro kapi meliyah wal jualna Allah ni keng kunjum ghaliyatun larang mahal. Matur sahabat dak Nabi wa masil atullahi ya Rasulullah.
Pernah apa tekeng na Allah selarang pada ke ya Rasulullah? Qala jawab Rasulullah, ala wa inna sil'atallahi hiyal jannah. Tak ada lain mun tekeng na Allah ruas swarga. Swarga larang. Swarga larang. Swarga larang. Termasuk arkana swarga bersikap adil kepada diri kita sendiri. Dua, akayan fokus ke tandretan kalau bentunya kalau berharta. Ini kan? Termasuk aben to fokus boy fokus asada ka aben semacam maka tretan kula ban panjenengan tretan Islam. Terutama si beci ka kula ban panjenengan atau betepaan ni ke beci kula ban panjenengan. Aduh. Ngatemu aboy malarat mah, atemu aboy malarat. Dinarah pengotak konjangan kok. Ditempong bon kudu ketemuan bon bedenggung dia. Itulah. Itulah. Ini berat. Napa boleh pas ngatemu aboy malarat, mun atemu aboy tak bisa. Napa boleh pas nyantuna kina sebagian nginfak kina sebagian daripada hartana. Koreng bandek, aduh, pungo tamper mentai gua, pungo tamper gua apa ngonti nara pungo tamper apa, mentai ya pungo namper gua. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, berat mah. Ya, makanya abah pakon nyari jalan semak ke Allah. Karena saya bisa tak ma berdak diri can abah berdak ni kecuma Allah. Sebagian banyak kulaban panjenengan dekik malam mereka bersakbanan. Kisah bagian kun coba dia mulain malam mampun. Cuma minoritas. Saya asak benan malam mana bedam pon minoritas. Si mayoritas sedikit malam neka. Tolong mulai sekarang niat-niatnya siapkan. Mulai sekarang niat-niat yang nanti malam kita akan niatkan itu persiapkan mulai sekarang. Persiapkan. Muncaan nyon lanceng umur kaku taat ke Allah. Nih. Menyoon jauh dari musibah sekaligus juga kengeng rezeki si halal. Terjukan tretan saja apa si nomor telok? Si nomor telok nyoon soki dari manusia. Nyoon soki dari manusia. Soki dari manusia ini kan diarti mak tante-tante saja abak selalu akabai manfaat banyak ke manusia lain. Ini kan soki dari manusia. Maksudnya abak tak pungampuaki manusia. Abak tak puto-puto ke manusia. Tak ada lain saya puto cuma Allah. Termasuk kita puto ke Allah. Berbuat baik terhadap orang lain. Kita termasuk ni ke fokus ke teritaan si lain. Jadi, ni kah? Persiapkan niat kulaban panjangan kangku ini ke deki ni. Sasak benan deki ni. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Nah, apa sih olah sambian ni kadki? Biasa mun sak benan lawan lagi. Nah, bener tepak. Mun sambian deki malam masak karena nisfu Sya'ban. Waduh masyaallah. Asadaka deki malam ni kencerna mak. Kencerna asadaqah. Kencerna sadaqah baik ia berupa semacam masakan dan lain-lain yang disedekahkan untuk saudara-saudara kita, terutama tatang ke lebele silaib, terutama tatang ke lebele silaib, terutama tatang ke lebele silaib, terutama lebele ben tatang ke silaib. Ya maksudnya saya tak andian dengan pengabak. Diki pas silaib ngocak, engkau laib retina tak usah, kau diki. Oh jangan. Jangan okor di bebana sampean tantana bada. Bakun dia bebana sampean bakun bada. Dia bebana sampean bakun bada. Si soki dia ya. Si di tasna sampean si soki bakun bada ki. Allahumma salli ala Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ini ternyata. Masya Allah. Ungkuan. Siap pagi kabala kan bunda purah. Kabala ka bu embun. Soro ka pasar. Abelence. Soro ka pasar abelence. Deki malam si Sya'ban. Masak-masak. Tore masak na sampean. Sedekah aki. Kasapa? Kata tangkena bele-belena saya tak andian. Kata tangkena kale-belena saya tak andian. Saya lebih utama. Kata tangkena bele-belena saya tak percaya koren. Nah, dia. Sip. Parengaki sedekana sambian deki malam kata tangkena ben lepelena saya tak ya koren ben sambian tor saya tak ngakor ke sambian. Baca sembelih seman ni kaungkuan ni ka. Tukti man harama kajang kaji Nabi. Beki infak ka banjir, beki sedekah baan ka orang-orang si celakan nyata-nyata mekai hubungan biban. Sapang ki muso-muso na kula ban sampean. Sendi muso. Ungkuan. Bagus, ukuran bagus tak kau tu mewah. Ya sebersih lah, sehalal lah, sebersih, sesehat. Ini kamu kira sedekah. Ni kamu kira sedekah. Ungku. Dikini susah ban ni. Cek lopain secara umum, si mayoritas asak benan deki malam. Tore-tore persiapkan hari ini. Napa? Kangkui. Napa? Sekadar membagi sedekah naba. Bagi keluarga nyari selamat. Ayo selamat. Bagi kasapa? Kalau boleh ban kata tangke saya tak andian dan pengaba. Kalau boleh ban kata tangke saya tak andian dan pengaba. Mun tada umpama nanti kapi sehari saya tak andi. Sehari saya laipan. Sehari saya tak andian. Nah, lebih dari mereka itu silakan potos hubungan fokus ban sampean. Aba aku boy fokus ka orang se motong se napat terputus. Si dalam keadaan terputus atau putus hubungan baik. Nah, tinggal na. Do pada ngak kini ka pengok asada ka keselain ki banyak challenge kan gula beri challenge terbaik. Gula kan beri challenge paling gampang jan swarga ni kan nyan larang. Swarga ni kan nyan larang mi tak mendeng mun sampean kuni bagi ka orang-orang semacam karep se kecocoken naten sampean. Mi pasti mendeng sampean terbah kuat mulai swarga, mulai sampean kotu asodaka ka orang-orang yang celakar megei hubungan bagus ka sampean. Atau megei hubungan bagus bisa sampean. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki. Tepak engku. Kimu ngaku le nyaman, Mak. Kalau boleh ni nyaman mele. Maksud lagi nyaman mele ko maksud lagi bele kus bagus sama. Siapa sih bagus? Dia si tak andian. Jadi siapa orang yang paling bagus bagi orang-orang seasal kaya si tak andian. Secara aturan atas kabungaan. Mungkin cepon dawuh Imam Suyuti. Dawuh Imam Suyuti dan saja rahimahullah asadakah ni kasih ka bagus can ka ahli ilmi ku. Ka orang alim, ka guru-guru na sambian de ruah. Ki ka guru terutama guru alif. Saya rasa ngajarin sambian alif-alifan lambat tau maca Quran ruah utama aki. Niki baka guru-guru na matati sampean sarjana, matati sampean orang berpangkat, guru alif kade, aru kalau ada ruah.
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Iki guru alif ka ada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami. Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami, yamshi ala qadami. Muhammadun ashraful arabi wal ajami. Muhammadun ashraful arabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami, yamshi ala qadami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jadi paling berna lalakon pertama sikap atil kabak tibi dari abak tibi ban kai bagus katan tretan selain kalaban arta. Jadi sekalian lagi mundeki malam ni Saban tora sak masak bagikan masakan sampean isi fokusan lah, si fokusan bagi kau orang tibin letih ni lang alak lang tolang ya lang tolang sebeda kak cekan sekoni roa teking sebeda kak cekan sekoni king teking bagi ka bagi ka selain coba hadap coba balik sebalik lang tolang bagi kau orang cuman nyaman bagi sampean. Nah deki ni Saban ke ngain deki ni Saban secara mayoritas deki malam ni Saban sambian supaya betul-betul tore ketiakini Saban ni. Malam muljah, malam sejaminan swarga, man ahya sabah-sabah orang yang sengodi lailatan min Sya'ban dakhalal jannah. Orang yang sengodi malam ni Saban ijamin swarga Allah Subhanahu wa taala. Jeleng-jeleng ke dama deki. Jeleng-jeleng ke dama ke masjid. Baca banyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Berapa kali jangan beri rolah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Pencinta pendengar Qolia 371 sebetul kehormatan. Sing aja kalau paen deki ni Saban sebisa-bisa nengki. Toreh silakan andi kemampuan asodaqah sekater mak. Sekater. Sekater humung aku len apa sih sedekah. Cek berat sih bulan saya sedekah. Cek berat sih bulan sedekah. Pakun bisa. Insyaallah kalau benetin Allah pakun bisa. Sanajan kun saar ke 50.000. Ularang lo, pawolo. Larang kelu itu boleh mak. Larang kelu. Ya harga 10.000 pun juga bisa jadi. 10.000 sampean mele pecelan. 10.000 mulai pecelan, senyaman. Ada kasih sedekah kaki. Kasih apa? Kasih ruah gila boleh pun tetang kasih boleh tandian dan pengabe. Terutama sehingga musuh kabe atau saya musuhin abe juruah. Breaker, breaker deh.
Tore ki akor gendeki malam ki. Tore akor gendeki malam cek tokaran boleh. Cek sentimenan boleh. Walaupun lain kelompok, walaupun lain grup. Tak ada grup-grupan. Kita satu grup umat Muhammad, ummatan wahidah. Kalau panjangan umat Nabi Muhammad, umat setong, tak bisa dipecah belahkan, tak bisa dicerai beraikan. Kalau tetap bersatu dan bersatu. Ya soal ibarin kadang pada ya semacam lah apa ya? Kita kletek kene, tak kelotak kene, ya itulah biasa perjalanan nodi lah. Tapi untuk nisu Sya'ban, tetap. Duna pagi artinya sampai na Sya'banan mungkin dia mau soe. Hei, kaya na pagi ya sambian, mungkin dia mau soa Sya'banan, mungkin dia mau soa Sya'banan. Allahumma salli ala Muhammad. Inna Allah yaghfiru li jami'il muslimina fi tilkal laylah. Allah Ta'ala bakal nyapor tusan orang-orang Islam ning dalam bandika malam ni Sya'ban, ning dalam bandika malam Sya'banan, illa likahinin. Sita sabora ban Allah tukon tukang tebak, au zalimin, orang-orang sekene aja orang-orang zalim, au musahinin, ataupun orang si atokaran asa teruan musuhan. Sehingga mun selain dari tukang musuh, tukang zolim, tukang tebak, dukon, kapi dan semacam, sabora kapi itu satu Nabi Allah. Bila nisfu Sya'ban, deki malam mayoritas, malam masih ampunlah sebagian dan mutut malam. Sabora Abi Allah itu satusan. Saya tak sabora ban orang se, ni tukang tebak, dukon apa nih? Tak sabora nih. Tukang zalim, tukang lanyala, tukang kani aja nih. Siapa nih kejukan? Tak bekali sama Rabbi Allah. Nah, orang sa musuhan, sa satruan, sa sokran, sesentiminan. Nah, kadang-kadang pada kia bereker tokaran, pada bereker semusuhan, pada bereker napa tak nyapa sokran. Tor deki malam, saboraan. Ki terutama di kaula tibi. Kula kancana sampean ki mak pada breaker kian. Ti kula nyona sabora. Ya kula beda kata-kata kaula yang mun secara lain kata-kata katon tandi mun kula katon. Cek kula tu aki fokus kapini kaca-kaca. Ongku ni pun bukti ni mak. Ya Allah. Cakap-cakap kula saya sebeda frekuensi, saya sebeda frekuensi atau beda sebening frekuensi tak langkong ya Allah. Pelanjang ki umur ya Allah, berkata ki ya Allah, pasihata ki ya Allah. Lama. Ikan magulan di musuh tadi. Ada tandi musuh. Inci tak lebur dengan musuhan ni. Udah tandi musuh, tenang nyaman. Amun temu na bensa babai nyaman. Yang mana di musuh, atau pun orang pikir. Terkonjangan bayi temu jak musuh na nega, entar konjangan ki ya. Dinner. Bengok tak konjeng nak lecak iya atau mau bedenggung je kok. Lah ni kele le semacam ni kan ni kita deki asawaraan ni. Semacam ni kan ni kita asawaraan. Ongkuan asawaraan. Ba mun tak asawara. Sambian mumbas tak selamat mak. Ya Allah, mumbas tak selamat sambian mak. Pastusan tolos tak asawara bi Allah mak. Bekal si keamaan sampean saya kesango hibe saya kesango ke Allah bekal si keamaan mula citai sabora tu sana Allah naudzubillah min zalik sementara cakan setuju baik cakan breaker cakan sebenih breaker sembarang ngaki Qauliah 371 ya secara umum lah setuju pendengar pencinta Qauliah 371 saya sembarang ngaki ning frekuensi saya ning sembarang ngaki melalui internet saya sembarang ngaki melalui speaker mantar setuju na malam ni susah bandeki napa amal terima Allah tu setusane sabar Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin torcukan ya Allah talangkok ya Allah kanca-kancatan kula terutama ya Allah siak liya andi permusuhan siak liya andi persatuan siak liya andi sentiminan ben andi sokran tak langkong ba akoraki ya Allah tak langkong ba akoraki ya Allah kan fokus doa kan mun sampean dituain ke daman ka pakun tanda akor ke sampean tibi lah nyari rosa kodi sampean le tuain ke dalam nikah
Pangeran tahu katua kaulah. Sampean ki pakun tak ngakor, sampean pakun ki sentiminan. Ki aso keran. Iyakin sampean tibi minta rosak odi ini. Nyaman ke rosak ke? Sampean tibi ki nyaman ke rosak ke? Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Nah, kingain Allah Taala nyebut orang-orang Islam dengan balam ni susahban nikah illa likahinin au zalimin au musahinin. Bunyak ki sapaan au mudmini khamrin, orang si biasa mabuk ambuin. Si biasa mabuk ambuin. Si biasa nyabu ambuin. Si biasa narkoba ambuin. Mak lay sapora tu sana ni susahban nikah. Au akil liwalidayhi atau ben orang si nyakin kareng to dua. Orang si mabrak reng to dua, si nyongkaning bangkelin reng sepo dua, si nyaken kareng sepo dua, si mabrak kareng sepo dua, ambuin. Untuk sepo ratus-ratusan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qati'ir rahimin, ban orang si mekak bala. Wa qattatin, ban orang si bisa tungat tu, pengadu domba alias provokator. Bila dikatakan tentang saja. Wa man fi qalbihi syahna. Berdebu sini ke boleh? Wa man fi qalbihi syahna. Sila bekali sabora bi Allah tu satu sana ning itu Syaban, tidak lain orang sening dalam hati nanti panyatro. Tak tampak je amuso kau rengking atin tak nyaman. Tak tampak biasa sembelih seman. Mun isapah nyapah, kadang nyapah tapi nyapah tak gena. Tetapi ating dalam atin tak nyaman sih sangat aja keteritan si lain. Arwah ke pada ya, pada. Tore kus fokus, tore korakor deki malam kula tuaki jangan ya Allah kalian aki tuakin boleh. Ongku tuakin boleh ya Allah. Jangan cetan boleh ya Allah. Tanpa terkecuali setuju pencinta pendengar Qolia 371 ya Allah. Mi beri samusuan pakoraki ya Allah. Mi beri sentiminan panyapaki ya Allah. Mi beri asokeran panyapaki ya Allah. Mi beri ta'akor pakoraki ya Allah. Kalau ban ridon ajunan, kalau ban ridon ajunan ngarpaki muka buka tusa sadai sapora sareng ajunan setuju ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pas nomor telok caan paling beren amal ke telok. Abali keajakna Qolia 371 tidak ada. Napa? Mabanyak zikir. Paling berat si nomor telok tidak lain wa zikrullahi ta'ala. Si nomor telok ingki panikah. Napa? Lalakon si berat. Panikah azikir daka Allah. Pah nyamanan nyanyian. Nyanyian. Kejak frekuensi seetorok kilir kenengin nyanyian. Frekuensi etorok kilir ke baik keneng nyanyian. Celah zikirnya mana? Itulah suatu tanda bahwa azikir ni keber nyamanan anyanyi, kembangan anyanyi. Dari kita tantara saja muka-muka teti manfaat or barokah. Jadi saya sampaikan juga menteri teti amal kakulaban panjungan satu aja. Saya merengaki terutama. Kita boleh saya menyampaikan tukang tonton nikah, tukang tuntun, tukang tuntun nikah. Menteri sami-sami keinginah, napa? Bebelis siraji dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amal-amal tan kulis saja terima Allah. Tusa-tusa betul kulis saja sepur Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma afrah qulubana bil iman wal Qur'an was sunnah wal ilmi was siyam. Allahumma afrah qulubana bil iman wal Qur'an was sunnah wal ilm was siyam. اللهم افرح لنا اللهم افرح قلوبنا بالإيمان والقرآن والسنة والعلم والصيام. Sekali itu bisa was. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa sallim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
Abang ki boleh insyaallah laku waktu tarfal kansi sepada selalu apa tukang lebih nyun seborah. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalakom. Langsung kembali ke tempat masing-masing. Lawi, jok ditoron ya. Bungkone. Kadang ala bang saya bang berkata. Bolo nam de bolo ngireng. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam de bola. Nam de bola rame. Lawi, kebetulan bung. Dimohon dengan hormat untuk segera meninggalkan tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.